Tot in sy laaste dae het Joost van der Westhuizen lig op motorneuronsiekte gewerp, 'n toestand waarmee hy 'n halwe dekade lank saamgeleef het. Danksy die motorneuronsiekte kliniek, oftewel die Joost kliniek hier by die Chris Hani Baragwanath Hospitaal, sal sy bydra daartoe bykans 'n jaar en 'n half na sy dood selfs weier uitkring. Die hospitaal het die multidissiplinêre kliniek in samewerking met die Joost van der Westhuizen Sentrum vir Neurodegenerasie, die farmaseutiese maatskappy Aspen en die Gautengse Departement van Gesondheid opgerig. Patients with motor neuron disease need lots of different kinds of therapies. So they need neurologists, pulmonologists, speech therapists, etc. And so what this clinic does is it puts all of those specialities under one roof where patients can come with their families. They also have access to social workers on one day and get that care without having to go from pillar to post. Dit is die derde kliniek van sy soort. What happens here isn't just patient care, they're also linked to academic hospitals where we are doing research. So there's a lot of work to be done in supporting these facilities, but also in furthering research. And a big thing for us is to bring clinical trials to South Africa. Dit is egter net die begin. Sy droom was om 'n sentrum te bou, net vir neurologiese siektes. Dit was sy groot droom, maar hierdie is klaar 'n voetstoot nader aan sy droom. En ek meen al drie hospitale, Tygerberg, Goede Hoop en Baragwanath, is klaar besig om dit in werking te stel, om mense te help wat nie so bevoorreg is nie. Mia Spies, E-nuus, Soweto.